Pathen wa choila ka hin sa masangwin President hinan phat chom cha ka hin lano mena he Kuki cha te zo se koi ho bung ti khan tumum lo koi phung le chang khan tumum lo thep lo haw le vai le la neo lo hela Kuki cha te Pathen wa choila sa zo se dia kiloikhomna Kuki Gospel Artist Association Hichi kiloikhomna ati labula mi li ham khadin taw na puma Pathen ang sunga analham do chu Pathen pathei bo na wangin tun members khala som ngawal tain Pathen thangba na manlang hichi KUGAA hi mizo si hom hin koi zo si te ti hipon kiloikhomna ka zawa phai ti ho lungial ho cheng kiloikhomna hin hichun pastor kai neu zong Kuki cha Pathen wa choila sa khat hi na he a kiloikhomna ka zawa phai ati to kilana ahung zaw na hin tu ni hin awa choila sa khom pi te ho zo sin tu ni hodan thinga kichen na kin nei ni kho hin ki pa pi na sang ta thu kain phungvin kain ki pa pi vin he tua hi ke ka chamten conductor jong hi pai jing kating phat safe thaina dingen abon chawin alai hin khatwi hum ki gol pi vin tin ka holim sunga hin KUGAA member tu ni hongkal sung ho zo si jong nume ho hi anoi dana side ama ho li lovin alang hong ki golin tin pasal ho jong ama ho side dingotin azo lai sa ting le amasanga ho ki hin chia ama ho jong ding pai theina dingin che chona ki gong hite pastor kaineo na min kaineo kitin hi jong le tunin len ta le vat lom ta nahin kai lu thei ta zin KUGAA ten la chunga ki pa thu sang ta ka hin phung vina he nahin kai lu nu na ho lo la tu nia na mu nu hi len chong hoi banga hoi jing jinga pi zon ling banga ling jing ding chule pi moltin chan banga chan sel ding in Pathen bo jing han lang nu pahin kho kal na sut masat pen ni kho han tu ni kho apada nu pahin kho along ke ya man ding himi ko sin ide yu che hin hichilam pi zot la hin koi man ima a ipi mam ti se thei poven hize chun i zakai hingjing ha chung nung pakai Pathenin hin ki hipin na koi jing han lang chule baton thei Christian in sung nom sim ding in kopton ma son jing hlonin lang in sung mai cham sim pon thole chule pakai lam via ki ngai lu ta hin ko mang jing ding in tunin KUGAA ten wis phapen pen kain pe vina he thilpi jong kain nei diwa hin thilpi hi hun sim do in katin Office of the Kuki Gospel Artist Association KUGAA ki pa thilpi 18th November 2022 Friday wa choila sa kiloikhompiu golhang kaineu to thang Pathen lopin le dan thinga zineina na neina chunga na kan gol changin ka ngai lut naw le ka ki pa pi naw vatsa da in hichi salu thilpi in kain peve Pathenin alengam machal na dingin namang cha jing han lang na in sung lol hen le Pathena lingse na pejing tawhan KUGAA te thalenga mangcha president boyjang secretary hichipe do dingin keo advisor pu chele tu nia ding apalai pu hopu nunga pha nunga hoi than asa theina dingin ama he kan pi sa nom win advisor puin azina ya kain bol he chule nunga ko lang hin ko hum ki chaya nu pahin ko hum ki khial ding hi ta to kin hanin
hung ki khel ding te ni nu pain hung ki khel ding te ni hi ki pa thil pe ape nom lanin amanin hun pe pai pai han le ki pa men te pu apaule pi akim Hello. Tilpi kon len thu chang ni se ngai jin. Tilpi ni chun chai do en nang. Hung ki khel ding. Ei la ki sa bangin kalim hi ei mi to ki lo poin. Ki lo lel ke hin hung ki khel di ki ti le ki khel tho lo hi. Kalim hi ei mi to ki khel thei loi tai. Tu ni mo nu le mo pa chu present kat kan pi no malin pe na Gracie hin masanga chu thu chang ni se tari ngong sau lo di masanga chu ipui pa te hin nu mai le bal ke ani teo hi tu khonga hi pasal la bal ke yang mai tan hi Gracie hin na kho hi anom poi ke ho khulanga chi tau te ti le lam kalanga chen le cái nêu giống như bớt là bao kia số điện khung là chiang khom để vậy tại để bị giống cái người dân cần biển hơn chỉ cho hiện tin để phải cái nhị phát triển chứ KUGAA te adinga advisor pu thangjang am le nei pi nemboy khongsai amani enjong ichi memento en thakhanin hun sim do dang ka ting tua kan la sa diu hele pastor pu ama la sim khar acha te tauna ngai le jing pakai ti chu kan sa diu